Mashallah, Baraba Shaka. Rubana Barika, anointed power. Really, I have the money. Ada visioner utama keputusan yang nak kita. Bezabai, ketarsi manusia. Arbe ketarsi manusia mansi kodanggan. Kaisa kontrol kalamna haye. Ada sebab kaisa kontrol kalamna harawat ye gagli. Ada gagli agu ketarsi wajib tang saya. Amen. Nentang mana nak klien. National, oh Jesus, nentang mana mondol yang betul mau bibit sangkra. Ketarsi umay agni kita deh. Ar jai ketarsi umay anjing lagi sih tadum. Jai ketarsi umay tu ni aku prophet sase saya kodo. Re masih ada re malah masih ada deh. Baik ketarsi umay aku tu kaya. Right now I'm in over second and I get the tower ni secret sclaver boy. This is sclaver thing again. Jai pura tower ni sana ni. Mau nu tak kaya angkar bodoh. Bitang mana menfahaman bagim nangau. Bitang mana berfirkan nangau. Bitang mana dengan anointing nangau. Jai anointing mana lah. Dengan bulan rai kamani mana hayat. Elisa ya dengan Elisa ni front berkau beladaman. Joshua ya dengan Moses ni front berkau beladaman. Ada beberapa jenis. Jesus ni selalu berjauhan Peter mana Jesus ni fly anointing keladaman. Dari mo at present ketarsi ni bukayo. Mansi ni kita jangan ketarsi or mansi berko anointing aye. Ada beberapa ni anointing oversee kau mana belasa. Dari mansi ya bulan rai kamari mana aye. Praise the Lord. Dari kami cipta Dr. Paul dina Quran biar kibiya ko oversee keladaman. Nanti Australia ni prophet biar ko oversee keladaman. Tamtiaw aku Roman Hans, jadi ke Apostle Roman Hans dia aku oversee kalamdan. Beritiau aku tangga jadi dulu prophet pisang dan sikul legal lah homdanai aku oversee kelagan. Ada dari poro ni kisah, ada ibadah macam sakti sahaja ketarsi ni kamari ko mau nak ke antang kilada. Mereka ni semua oversee langgu. Ada semua oversee kaya belah, semua kamari ko mau nak ya. Receive, dengan receive. Perposition ini ketarsi ini oversee kena tanda apa besok mau. Oversee, 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 oversee right now. Oh Jesus, thank you Jesus. Oh Rabasya Navari, Rida Rabasya Navari Rabasya Kedina. Gila, dekat sekarang. Angga berbuat, orang ini masih bergedung sidang. Oh Jesus name, mana saja prasana kalau mereka masih jalan. Rima salar, mana saja Jesus ni nama mencari rezeki kontrak mereka mesti. Mencari kontrak, worship kalau mereka. Come on, Spirit, anointing. Thank you Jesus. Riba nawa. Nani ang nangkanudan, nanga mansi ko sibigra, nanga isari daspur ko sibigra, reba salamane, by the name of Jesus, oversee right now. Thank you Jesus. Oh glory to God. Akan kau tadi ini, glory to God.